Braći i sestre, najveći stres koji mogu da doživim, bar zadnjih godina, a Bog mi je svjedok, ovo što sad pričam, jeste samo da li sam postupio po Božjoj volji. To mi je najveći stres u životu. Sve drugo, a imam dosta toga, je u kontinuitetu na oltar njemu. Znači, Bog mi da imam darova dosta, ovih blagoslova. Ali Bog mi je svjedok da je to u kontinuitetu na oltar njemu. Moja djeca su u blagostanju, fizičkom, naravno, sve imaju, sve, ništa im ne fali kao general, ne duhovni, fizički. Ali redovno im govorim da možda ćemo sve da izgubimo, da to neće biti uvijek ovako. Možda hoće, možda neće. Ali stalno im kažem da je sreća u Bogu, a ne u tim stvarima, iako nam je to nešto što nam treba i što volimo. Mislim, šta se dešava, šta je ishod? Imaš sve što ti treba, ali si rastavljen od toga. Čim dođe iskušenje da ti nešto od toga bude ugroženo, odmah kažeš, Gospode, uzmi. Često kažem, evo, računam da bi Bog možda neće uzeti ženu i djecu, ali rekao, računam, nisam siguran. Računam na to, ne znam. Ali ostalo, sve mu je dato. Ne samo što mu je dato, ja mu kažem, uzmi. Evo, ovo sad ja volim, ovo mi treba, ali ti uzmi sad ako je tvoja volja. Jer ja hoću da budem u duhovnom blagostanju. Jer vidite, ako vam Bog to oduzme, on neće ti oduzme da si nesrećan. Ne to. Krajni ishod treba bude blagostanje, odnosa sa njim. Tako da, braći i sestre, eto, može Bog da nam daje mnoge stvari u životu, ali on treba da nam bude Bog i izvor sreće. Zato šta god dobijemo u životu, a dobijamo dosta toga, uopšte se ne uzbuđujemo niti zanosimo. Znamo da je to na rezervi. Znači da to niti nam daje sreću i možda je privremeno. Ali ovo ti niko ne može uzeti, ovo duhovno blagoslavlje, čak i dok te ubijaju. U Efescima 1.3, znači ovaj tekst govori da mi imamo sve duhovne blagoslove u Hristu. To je mnogo toga i mi stalno pričamo o tome. Ali jedna stvar među ovim blagoslovima jeste da si jedno sa Bogom. Kao što je Hrist bio jedno sa Bogom. Braći i sestre, taj blagoslov da si jedno sa Bogom kao što je Hrist bio jedno sa Bogom, ako ulažeš u to, radiš na tome, ako se rastavljaš od drugih stvari koje su ti Bog ili idol, a sve to zbog Boga, tada počinješ da doživljavaš to blagostanje. Evo jedan tekst u Jovan 16. glava 33. stih. Evo šta donosi to jedinstvo sa Bogom, sa Hristom. Jedna od stvari. Da imaš, u svijetu ćeš imati nevolje, ali ne brini, ja sam pobjedio. Šta se misli ovdje? On je sve pobjedio, braći i sestre, u smislu bio rastavljen od svega na ovom svijetu. I bio je srećniji, zadovoljniji i mirniji nego svi oni koji sve imaju. U suštini svaki čovjek traži da je srećan, zadovoljan i ispunjen. Je li tako? Zadovoljan i ispunjen. I mi kroz ovaj život smo naučili da to bude kroz stvari koje imamo. Što više imaš raznih tih stvari, zadovoljni si i ispunjeni. Ali u jednom trenutku shvatiš da je neka praznina i dalje postoji. E sad, šta je radosna vijest? Bog kaže da sad prava sreća i pravo ispunjenje je u njemu. Kad on nema konkurenciju u tvom srcu. Ali ljudi bi vam rekli, a pusti ti to, daj ti mene ovo što meni treba. I ja ću imati Boga i molit ću mu se. To je najveća zaluda, Bog i dodaci. Ne, samo Bog je Božje carstvo, braći i sestre. Onda će Bog da ti daje dodatke koji su ti potrebni ovdje na zemlji. Ali nebo vidi da ti je Bog sve, da si ti rastavljen od tih dodataka. Zamislite jednog anđela da ga dovedete s neba i da ga stavite u tijelo. I ima neku misiju. I sad on naravno treba da jede, da spava, da ima auto i sve to. Ali to je anđel koji je došao s neba, koji zna ovu realnost duhovno blagostanja. Kako bi on gledao na to, na auto, na posao, na krevet, kao neki dodatak, neki alat. Gdje bi crpio radost, sreću i zadovoljstvo? Sa Bogom, u jedinstvu sa Bogom, ono što na nebu zna. Tako da ja ne govorim ovdje protiv ovih dodataka, protiv blagoslova ovih fizičkih i materijalnih. Ja samo kažem da se trebamo od toga rastaviti da nam Bog bude sve. A on će nam dati to što nam treba. A zamisli, srećan si i zadovoljan si, ali ipak neke stvari ti hvale. Šta ima veze? Srećan si i zadovoljan. Iako fali, nema veze. Vidiš, dobar ti je temelj, pa sad ako imaš ženu ili muža, nemaš, šta ima veze? Ako si srećan i zadovoljan, nemao djecu, ne znam, auto ili nešto. Ponavljam, neko može reći, pusti ti tu priču sad, to ne, daj ti mene to, pa ću ja onda da tražim Boga. Razumijem to ja. I Bog razumije. Ali i dalje ostajem pri tome da je ovo biblijska istina, temelj, da je Bog sve.
prazninu u sebi možeš samo ispuniti sa Bogom, ničim drugim. Tako Isus pobjedio svijet. Hodao je svijetom kao stranac, ali Bog mu je dao sreću i zadovoljstvo, odnos sa Bogom. Ajmo isto u Jovan, ali 14. glava, 27. stih. Isus govori o miru koji nam daje. Znate da kad čitate Bibliju nekad steknete utisak da Isus se samo mučio. On je samo je radio za Boga, on nije imao nije išao na odmore, na plaže, ni u restorane i ne znam šta sve nam čini zadovoljstvo. Nije išao na trčanje. To je tačno, ali on je Mesija, došao je sa misijom. Tako nije došao zbog tih stvari. Mi nismo Mesije i Bog nam to ne ukida. Ali bez obzira na to, Isus je bio srećniji od mene. Iako se mučio, po znacima navoda. Ovo treba da prihvatiš vjerom, ovo nema u tvojoj glavi tako. Tako da Isusov mučenički život je bio život duhovnog blagostanja, braći i sestre. A hrišćani su izopačili ovo. Treba da se mučiš, treba kao Isus, vidiš, ništa nije radio, mučio se. Ma kad bi ti jedan minut da te on stavi u svoju kožu, znaš šta bi rekao ti? Sve ostavljam, hoću ovo. Ti bih htio taj mučenički život po znacima navoda. Ne, on je bio u duhovnom blagostanju, to izgleda tjelesnom čovjeku da se on mučio. Sad mi nismo Mesije. Imamo misiju da proslavljamo Boga, ali nismo Mesija. I Bog nama ostavlja neke stvari i daje nam. Znači, jednostavno to je dar od Boga, to nije pogrešno. Ali samo treba da smo rastavljeni od toga, da ti je Bog sve. Vidite, to je velika sloboda, zato što ne zavisiš više od toga.